mbega gukunda, mbega yo mva ngahangana uhaguruke tujyane mu rugo mbwira ko n'uwari none ucumuma none mbwira ko n'uwari we rwose hangana mbega ibyo ngaha ni hatari none ucumuma none uranumuma none kwini wanje kwina tugenda ujya kumbwira ko kwini wari we rwose yoho yo sinubwo guhaguruka byakunaniye erega si jewe ngahihangana uhaguruka ihangane haguruka ihangane oya se wanyoye n'inzoga oya iyo baba nazinyoye abazinywa baba bafise uburyo hari uburyo humbonaho none harisi none utanguye kunuka ngo inzoga ewe jewe ngo ntikumvikana sha nzahera noneho kuko ntagiye kumufatisha akazi kose yajyaga aza akirirwa avunika nanjye ndaho nzerera sha ndamufatisha tu si ubundi ahori ibintu mba ndimo by'ubugoryi ngo ndanywa amayoga ndanywa ibiki biriya bintu ari sawa koko ubwenge bukeya abantu tugira nkirirwa nzerera mama yavunitse yagize gute akoze ibyombo ibiryo akabirya wenyine nagiye amasafuriya n'ibintu byose ari buze navuga ati dore umuhungu wanjye Rutikanga kabisa reka maze koza amazi yo kunyuguza ngibi kuri robine ihangane ariko bimera ariko ihangane ngaho urankuzana agatebo bita ruhuko ucaye hasi ntacyo bitwaye kuko uzanira ku mazi urakoze uzanira ku mazi yo kunywa sinzi ko nashobora no kuyamira ibyo ngaha biragaye mana we kira amazi umwe hanyuma uruhukemo tuzihangane noneho twageze mu rugo ndashaka ko tuganira utuje sibyo nta kibazo tuzumbwire ko ino ari we rwose tuzumbwire ko ino ari we ni ukuri wakubabaje bene ako kageni kwini ko yabaye kwini muri wowe niba ndakubwira reka ndakubwire bose muri make sibyo jewe hine y'agahinda ntugire ngo ni kindi jewe bisi ikibazo kidasanzwe sinzi uzonkiza ibi bikomere jewe byanje ndakumva urabyumva mama ndakumva urumva ingene byagenze umukobwa jewe kwini ni umukobwa kwini uwo mukobwa je naramukuze
maze kumukunda naco nakoze, naramwihebeye, nakoze ibishoboka jewe byose. Agahinda kaneye nugire ngo nikindi mama. Mama kuva kwino gushika ku mutwe ni jewe. Mwarabanaga se? Umve kubana none nibiki? Kubana n'umugambi, hatangura umugambi hama kubana bikaza nyuma. Naco nakoze n'ubundi je narinda bifise mu mutima, ariko byaheze. Umve sinzi byaheze numvise baramurihirira mwambika amashuri primaire université umve n'ibindi reka kumbaza aho onye sindakubwiye ahantu muri Kivu twaja naramugiza akayoya gasa neza akabebe kubwira ubyumve mu rurimi rwiza. Ihangane pe. Akabebe keza kakayoya keza k'inzobe. Ndamuhereza ivyamwa ari byo mwita ngo imbuto, mwebwe ngaha anye mu Rwanda numvise ngo mubyita imbuto. Ivyamwa biryoshe, urazi ko iwacu haba ibintu biryoshe cyane. Naho ranza nkazana za mandarena, nkazana ibintu byose byo mushimisha, umukeke, ikirobe kingana gutya, nkamugira neza, ndamugurira, umve naye ndamufiseho umugambi. Naramwigishije ndamufiseho umugambi. Ariko numva ko yo azoba mama w'abana banje, tukubaka umuryango baje. Ako gahinda ari wewe. Umviriza ndakubwira ari wowe. Ari uwundi muntu byogenda gute? Amamiliyoni namushizeho jewe. None se urupfu rutagisha inama. Ihangana ahubwo se. Mbega urupfu rumeze gute? Nirugisha inama. Ubu kwino waba ufite ifoto ya Sebase muri telefone ngo umunyereke? None iragufasha iki none iyo foto? None nayikwereka. Ndayifise none iragufasha iki? Uramuma. Ndamugwase ndamukura nkamumenya nibura nkakomeza nkakwihanganisha n'ubundi. Ko murani ambujije amahoro namwe. Umudamu yanyituyeho nayo muranyituye biri aho ngaho. Pabuceceka nyine ndatuza hacu bigeze bona musubiza. Umudamu bundi. Nyamara no kwitonda. Kuri kwimana no kwitonda. Ese umuntu araje gutya kuguyeho. Akuzana amakuru nk'ayo ngayo. Erega ujye witonda, ujye umenya ko abantu bose bahindutse. Barahindutse ariko se. Ngiye kutoza arikuye. Ikote mwana wanje kureba nyine byancanze. Nyamara burimo kunsebye. None se mwana wanje yonza byenze. Hanyuma se iryane nazanye kutajya uryambara. Uhora muri iki ngiki. Uri wangure ni runini kandi akanga kwa naga size kabasaza bo muri gashira bwo. Gacitse gutya. Imana irakora. Basi nyereke ifoto ye. Kandi ihangane n'ukuri ihangane nyereke ifoto ye niba mufite muri telefone. Okay, kwikwereka nta kibazo none biragufasha. Ntacyo ari kuko sinagarura wapfuye. Ariko basi nyereke ifoto ye. Yakizo ni stress. Ifoto iragufasha iki? Ntacyo yinyereke. Nibiki? Kwini ni hatari kabisa. Uriya usazira mu bukene niko bimeze. Abigi byihorera. Gusa nyine muze. Hari ibintu nenje gukubwira. Urabona nyuma yuko mfushije umugore ibyago. Nyuma yaho naje gutekereza ko ngomba gushaka umugore. Ako none nkashaka umugore wiza atari nk'uyu utari wariza waradukuza buri kanya. Nungu njya mbyibuka nyine nasanga aho mbabaye. Ndashaka kuzana umugore uzajya unamfasha. Uko iyo afite akazi aba afite iyo yize aba afite n'akazi nyine urabyumva. Akamfasha muri buri kimwe cyose. Apana kuba wundi uhora utarize none ubwo ucunaguza ngo wagiye mu bagore ngo waraye mu nzoga ibintu nk'ibyo. Naje gusanga ko ntazongera gukora ikosa cyo kuzana umugore utarize uhora uncunaguza nk'uko yabikoraga. Urabibonaga ko yahoraga acunaguza.
kuzana umugore wize erega aranagufasha abona akazi mugafatanya muri ibyo byose kuko urabona urayirwaga mu rugo rero numva ni nacyo kintu ahanini nahije no gukubwira nuko nahise nibagirwa ukamekeza ntararabikubwira mana we yo kwi mama ubaye nanje none mama ubaye nanje none yo ihanganisha none iyi foto iratuhahamuye twese mama nibiki bibaye none mama nibiki bibaye mama jewe numva ibizazana mama kunda kwese ifoto kumbwiye ngo jewe ndakwereke ngo ifoto ndayikweretse nibiki none nigiki cyatumye wikubita hasi barashaka kumbwira nibiki bibaye noneho reka nekereze neza nitonde umugani wanyu ngo gutuza umbwire umereze amakuru ameze neza atumye wikubita hasi Kwinyewe ngaho uramuzi nawe arakubabaje nibisanzwe arakubabaje atuma wikubita hasi ihangane nyine wankuye hasi nawe ndagukuye hasi kimwe ku kindi Kwene ni umukobwa wanjye ngwiki Kwene ni umukobwa wanjye mama uvuze Kwene ni umwana wanjye umwana wanjye yarapfuye oya sindumva ko numva ndiko ndarota Kwene rero cyangwa ndiko ndarota n'umugani wo kumurango umugani wanjye ngo kumanwa bimeze gute ni umwana wawe gute cyangwa waravye nabi cyangwa woba waravye nabi ihangane waravye nabi kubera wamubonye ni umwana wawe Kwene ni umukobwa wanjye ngaho Kwene yarashatse bayame yashatse umugabo ariko umugabo wa Kwene yambereye nawe umukwe mubi umugabo wa Kwene yambereye umukwe umugabo wande afise oya nta mugabo afise umve mama na wundi mugabo afise nije nagomba kumubera umugabo akambera mama w'abana banje na wundi afise Kwene naramwitangiye umviriza mama we waguye hasi utaravye neza abakobwa barasa kijya kizungiriza canje umve cyatumye ugwa hasi ariko none niwe namubonye rwose niki gisupu canje niwe rwose niwe yashatse umugabo afise uwundi mugabo yari amufite ariko hari abagabo umugore agira umukobwa agira abagabo babiri umugabo ni jiwe nagomba ndamutware jiwe nari narakoze byose gahunda papa pempe ushaka ntose ugiye kumbwira ko ugiye ko ntagushaka utanga gushaka sinashaka gushaka kandi bizi yiga nanjye uriya mudamu nyine nakubwiraga nanjye numvaga byatangiye kunjyamo numvaga yatangiye kubitekerezaho ariko njyewe ahantu untereye ubwoba uwo mukobwa wize uwo mugore wize ugiye kuzana kubizi ko abantu bize basuzugura kandi ukora duhura n'ikibazo cy'imibereho dufite twebwe turaciriritse hazajya gusuzugura oya muze naho gansuzugura
umukobwa turakundanye ni mwiza anateye neza none byongeyeho nkabona n'abakire nasubumva yandushya mu buye buryo n'abakire n'abakire uza hano baba gihe nagezeyo ndanumira urabyumva rero nagezeyo arampresenta ababyeyi biwe turamenyana nyine turanaganira n'abantu beza mbese n'umuryango mwiza n'abanungutse ibyo kuvuga ngo yacunaguzanye nta nibyo mbona pe aho hantu rero nge numva wageze ugasanga hararenze ushobora kuba waragiye wiyemera by'abasore b'iki gihe ushobora ko tubabyara mugasigara mwirara mwihagararaho ntabyo kwiyemera bazi ubuzima tubayemo naragenze ndabona kabisa hari hasigaye Queen aramaye ishuri muri iki gihugu kabisa Kigali ngari ubu ariko kubera ko abasore tutitonda mbere yuko turondera abagore tukitera za stress ico nababwira abasore bose ugiye kubarondera abagenzi banje bose bitonde ubwiza ntabwo ari ku maso ubwiza ntabwo buraba ku maso ngo ni bisusu ngo ni amaso ekaye uzi ko umuntu yosigara n'ibi birato abisize ni naragenze ndabona abahungu bose barabe neza umukobwa wawe uko ameze arashize ingahe jewe aramemukiye ngo arapfuye ngo arapfuye aruta mama mugabo nawe ndabona waje kunyongerera ibibazo urabizi rero ikibazo dufite urugo rwarananiye nta rwarakunaniye ubu ngubu rero gushaka urugo kongera gushinga urundi urabizi ni ukongera guhimba bundi bushya ni ukubitekerezaho kuko ntabwo byigeze biduhira none rero ubanza ubitekerezeho kuko abantu bize iyo bageze mu rugo bagasanga ibyo babijije ntibihari dore ko basanze n'urugo rwacu turi abakene dore ko n'umuntu akora n'ubwo ashobora gusanga n'ikote nzatira ibyiza uzabeho ngo irindi oya ntabyo gutinya nzakugurira irindi gushaka si uguhubuka uzabanza ubyitondere ntituzongere gukora ikosa nk'iryo twakoze mbere dushaka ariko rero ngira ngo nta n'ikintu kiruje kirimo aho ngaho kuko umukobwa namwiritse ukundi ntabwo nigeze kujya muri bandi biyemera ngo mfite imitungo ahangaha wapi namwete dore n'ubuzima ndimo arabwakira none nta mpamvu yatuma ntamuzana none ibyo muri iyi nzu ni hata mama none ujya nawe n'uwo wahaye ikiraka ni umukozi wawe uyu nguyu yitwa Rutikanga ni umuhungu wanjye akurikirana na Queen ako gahungu n'agahungu n'agaki ni umuhungu wanjye rero muzehe nta mpamvu yo guhangayika kuri aho ngaho kuko njye ntabwo ndi muri ba basore bagenda biyemera ngo njye ngo mfite imitungo itari mu Rwanda mfite imitungo aha n'aha ntayo mfite njye namweretse ukundi wumva rero nawe yaravuze ati njyewe nta mitungo nkukurikiyeho icya mbere ni urukundo kandi ni umuntu wize yarangije kaminuza kandi kwangiza kaminuza kwiwe afite n'amahirwe menshi yo kubona akazi bitewe n'ibyo yize urumva nta mpamvu rero yatuma mureka rwose ntabwo biri upfa kuzirikana ishuri ry'urushako tuvuyemo yani isomo ry'urushako twahuye naryo tutashaka kongera gusubiramo ariko rero ntacyo nanjye tukiri aho ngaho uramenya ariko ntuzantange gushaka nanjye wa mudamu nakubwiye atangiye kubitekerezaho nanjye ndashaka kureba uko namwibikaho bazabanza icyo urabizi kuko urabizi rwose ntabwo twapfakara ngo nanjye gushaka byaba ari bibi rwose muze twumvikane ahubwo reka uzanshigikire nanjye kugira ngo nzabone uko tukwitaho turi babiri ushaka kuvuga ko ugiye gushaka se ubu ngiye kureba uko nanjye namuzana
ni umudamu nabonye aho ngaho nawe wawe nakubwiraga nyine utafite umugabo w'umupfakazi. ako simuzi Ariko nawe afite imitungo. imitungo ndabyumva. Imitungo. Ubundi ufite imyaka ingana? Ujye uvuga ngo ufite ifemba ryo kuwashaka undi mugore. Erega wa muntu we wagana ni kwica akagira mubi. Ayi by'imigani byo wibimbwira haka imyaka ugezemo ntabwo kongera gushaka umugore. Bose twumvikane imyaka urimo ugezemo ntabwo gushaka umugore. Bose tujye tubyumvikanaho rwose. Erega urashaje ntabwo ubibona. Ndimo ndagenda saza ndabizi ariko nkeneye nanjye umuntu wo kunsindagiza runo rugendo rw'ubuzima. Umva nkubwire tubikemure gutya. Genda gushakira umukozi. Ajya gufasha buri kimwe ateke ndaza n'ababiri. Uhinga uzajya guhingira. Ntuzajya gutekera gukorera ibintu byose byo mu rugo. Kuzana umugore byo ubyibagirwa. Ubwo muze. Kubona. Amasaha y'akazi arageze. Byo haranakeye. Kangire ngende ariko nyine ibintu byo gutekereza gushaka umugore byo. Ubyibagirwa unabyikure muri uwo mutwe wawe. Ntacyo ariko ugomba gutuza nanjye ukandika nkashaka. Oya nabyo gushaka umugore. Nkagira amasaziro meza wawe.